Kardo Nilimonjerong pipi piniberta arjuponita. Outsource Security Guard Terenglang Development Committee pen pater pi ponsi boithalang lengri Karbi Langpi Hydroelectric Project Office athengno along thongke brasir ke Security Guard atum aphan sakuri kang thanlap ajok KSA song lapen litson rongphar atum pen dharna ke padupon Pinpur mekedam tang chikloi John aprang Karbi Langpi Hydroelectric Project along bang thongke brasir ke Security Guard asai kachoklem tun atum aphan asa kori kang thanpon et ajok Kedam tang jakong poni phaipli arni alang li tumpen che songponlo bon sitame thangnat klardak alam the longle det ajo pai paya chikloni phai hini arni boithalangso lengri Karbi Langpi Hydroelectric Project Office athengno along KSA atumpen puthot dharna kangni ponthu labang solong alang li tumpen kaningje pon atengke methang adim along lapuson methang akhe aphan Northeast Security Service mate nes a company atum lapuson nangkilang remke nitum chechak un elapen labang thongke brasir kep security guard atum aphan puthot amithang asai pacheklem pon thulong vek nangji lapen pachoklem long letik nilitum kachesong ingtonte pusi alang litum pen ningje pon Lapen labang so dharna ke dupon along Karbi Langpi Hydroelectric Project mate General Manager Longsing be ahin pen pusitame thangnat klardak alam the ningke pathepon ave pusi alang litum pen ningje pon Kedam tang kaprek a company atum abangke lapuson kapasik sakpon thangnat avi bon sitami Northeast Security Service mate nes atum lapuson nilitum aphan men amat sakori nang than lapke nilitum ningduk lopusi alang litum pen ningje pon Amri pen hemari bongrung Karbi Anglong News Lora tokan nula chini po bon pusi tum mama tha Karbi lo charli song man ke sela so kes nang ipini polilo jela cheklo jona prang pen je itum kadu ka vija chini like general district ali like 62 district asi lang me tumon ang ton long le ahem puta tum Karbi Anglong district council ko se para Karbi rat se hem pulu pulo tangte bini Karbi Anglong don was council la bang so putak chini lo CM tuliram ronghang amata la bang so almethang alu tokjer alu pc bijuli bhawan GM man PM Sida me alang lipan same alang lipan asuhi da alang lipan dong ki pason tin long alang li sui lang ropen sipini alang ma sakuri nang ji po men alang tong lo sida la so sakuri phir pichu neng po join is same alang li tuma pini phe ke det ke Karbi Anglong mas council pan gali Karbi Anglong e plang arat pansenang nang si etum mathala si lake ili tuma long le tuma phela apon ili tuma thang chara kom de khelo ma asi khelo pulo tangte ye thanda gon asi Karbi lo charli song ban ke ining je ton dagi bang ke thang along lagi thang cara kompami nei asi nile tumla bang thong kera sirke puchot kali ke ongdong arat pasame tum apan ke bosai pan tum gang api ken kam chiru delo asi nile tum bang ke hini isibera diman epidisial mata ta chobong ke chok ke thang bang dong bang ali alang li tum pan bang thong kera sirke pasakuri ning kan krok si susel alang tum da kam klem eta kompani yang celar pik bang bomlo salah so kompani tum so klem klem sa any double F company tu bon ke faltu company banta epidisial tu tendar lihat panir tu bangke opini alali tu kacingki kacopayam so do ko sa jumemil dia tu adiman me lalo la tu man kong se kot pen bang tong kera sirke banda sakuri pa John long langji la pen ada kaike ke sungi pung la barika chala lo polang lange the pola so gate kulinan ko so siren budo siren bang kaike ta ada I belong bojai chori aber tu arjulong lepo metang ala hem chopang renga bi avua John tu ta la tum lot pik kasi la bang so lot le ning beten il tum adiman bang lo every electric post along stame alang itu mapan ala siren bang la hini adiman kan sin il tum pini la so achi song bang ong kon mo proyek mini are bang hot nang tum han pipi sinai than kang lo hamo Karbi Langpi Hydroelectric Project along da general manager alang li pan gel to chingki ma sing tung tilalo ke chenga chingki benta alang itu manange kai ke nili rede ngabe nili dak thang ha da be bu alang li ha da be te nil tum bikam alang li rang ni nil tum ke dak ke song ge nali pan lam thinang jaino pan tin to nang hangali dak solution mang tha da bang thong kera sir kem arleng pan phir sakuri pa join long tha pusin tum ka che song na nang lam te kar juman bang tum ali asi pan ke suli le gm lopne nile to choning ri bang ke nang dak dui ke tano Phong Langpi aroi mate kalioni aroi dolong kabe ajok rong aratatum kisung kachetong nang Lakhain korapon nilip MSC constituency ke parlo akhoi puta sari huti along dolong isi nang piason de messenji pusi ke ongdong aratatum pen tim Karbi Anglong aphan choning report
non ke do boma sarkar ke kaching thor amo nang selam pi bomlu lapen penang an kaching thor amota thekpon longlo bon tai sia ke nang sotnaya bangke phonglang pi aroi mate kalioni alang roi nang ki parpan pet ajok sarihuti arong karbi rengma borlangso karbi rengma arlongwoti bithilangso borpung tarapung longhup lapen korkanthi ahabar langlokso an kachepla plot arong arat suri suri amunit arniwang kachileng akisung chetongnang son si sarihuti jorbe arong rong asar lapen inut lo thanbang sarihuti LP school a teacher karlitang relief son be kachevoi jui along mekri meklang ke ven dunji pura mate ning oi ning duk along kache tong dun pen kithi tang abang ar pum pen kachepadi dunji pusi nilip nihang pen dipu dok moka lapen donara batum dimapur pen anta wangatum ong olu bonta kithi ke jang ahem an ke pali dunji aphan kisung thektik chetong nang kok lu pusi kache tong aratatum pen thanpon atheke ningkreng ningthi ason kali barla apor arvi pen langthe langpleng ningduk lo pusi ke ongdong aratatum pen ningjepon Lahorijan Sunday Market lapen Gautam Basti Karagao along Akimi Wine Shop Akulat Kangpuji pu along KSA AJYCP ACYPA lapen rong aratatum chedon dun thek the pu ang thek chepaklang pon Pai ni phai hini arni Bukajan Subdivision ke parlo Lahorijan Sunday Market lapen Gautam Basti Karagao along Akimi Wine Shop Akulat Excise Department pen tender kipipon ateng bang hini abang phuatum tender longlu Anju Agarwal pen Raminder Kaur Lal Atumsi Gautam Basti lapen Lahorijan Sunday Market bangso angkang along wine shop kangpu ponji aphan adim kelang pon mati kejong pon dolo bonta rong aratatum chedon dunde pusi hang ponlo athe bangso wine shop kibi ponji adung arai school mandir lapen bus stop do lapen wine shop tender kelonga bang Karbi Anglong asorta kali lasi chedon dunde pusi rong arat lapen KSA AJYCP ACYPA atumpen chedon dunde pusi hang ponlo non lapuson rong arataphan arjuje pin pen lapuson angtan pen kewang wine shop nangki biji pu alongke mentu neta chedon dun thek the puta lamthe chepaklang ponrinti Karbi Anglong District Commissioner aphan KSA AJYCP ACYPA Social Worker Barnabas Killing atumpen complaint kipipon atengsi joint inquiry aphan District Commissioner Hukum PC Additional District Magistrate Mansur Ahmed Majumdar ACS Dipu Superintendent of Excise Sonamani Singha atumlapen KSA AJYCP ACYPA atumpen adim aklong along an humri dampen joint inquiry klemponlu ahok alam theke longji aphan rata tumpen lam theke longpon atengke akimi wine shop kangpuji along chedon dunde pusi lam thangponlo Bukajan pensar kuru be Karbi Anglong News দুটাকে সব খুলিবলৈ গৈ আছে আপোনালোকে আহাটো বিষয়টো কি বিষয় মানে অপেন টেণ্ডাৰ হৈছিল ৱাইন শ্বপৰ কাৰণে হোৱাৰ পাছত দুজন বিজাৰে বিড কৰিছিল তাৰপাছত আমাৰ পাব্লিক কমপ্লেইন অলপ পৰিছে সেইটো সূত্ৰে এটা ইনকুৱাৰী কৰিব আহিলোঁ আমি যোনখিনি পাইছোঁ চাইছোঁ আমি আমাৰ ৰিপৰ্টটো দিম জমা দিম এতিয়া আপোনালোকে কি দেখিছে ইয়াত না আমি যোনখিনি আমাৰ প্ৰচেছ মতে যোনখিনি দেখিছোঁ পাব্লিক কমপ্লেইন আছে কিছু যুক্তি আছে পাব্লিক কমপ্লেইনৰ আৰু যিহেতু পাব্লিকে বিচৰা নাই আমি চাম যেনেকৈ মানে পাব্লিকৰ সহায় হয় সেই হিচাপতে আমি কাম যিহেতু ইয়াত খুলিবলৈ গৈ আছে গৌতম বস্তিত খটখটিত আৰু ছানডে মাৰ্কেটত এই বিষয়লৈ কি ক'ব আমি এই বিষয়লৈ মানে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমত জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেওটা জাতীয় সংগঠন কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা AJYCP এণ্টি কাৰাপশ্যন বা এই অঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাইজে মিলি পেলাই আমি লাহৰিজানৰ ছানডে বজাৰ আৰু গৌতম বস্তিত আমি যি ৱাইন শ্বপ খুলিবলৈ তাৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ বিৰোধিতা কৰাৰ অৰ্থ এইটোৱে যে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে আপত্তি জনাইছে আৰু আপোনালোকে তাত গৈ পেলাই দেখিছে যে ৰাইজ ওলাই আহিছে কাৰণ মাদক দ্ৰব্যই সমাজখনৰ কোন পৰ্যায়লৈ লৈ গৈ আছে দিনক দিনে উঠি অহা যুৱক চামক এইটো কথা সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশেষকৈ গাৰ্জেনসকলৰ চিন্তিত হৈছে যে ওচৰতে যদি এই গাঁও অঞ্চলত এখন ৱাইন শ্বপ বহে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা কিনি পেলাই খাই পেলাই দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু সেই অঞ্চলতো সেনেকুৱা হৈছে সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে এই এৰিয়াটোত মাদক দ্ৰব্য যি ৱাইন শ্বপ খুলিবলৈ লৈছে সেইটো আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ কেওটা জাতীয় সংগঠনে আৰু লগতে কৈছোঁ যে এই অঞ্চলত নুখুলি পেলাই তেওঁলোকে অন্য জেগা আছে তাত খোলক আৰু আমি সেইকাৰণে অসম চৰকাৰৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক আমি দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ এই দাবীৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সহায় দিয়ে কাৰণ যদি পৰৱৰ্তী তেখেতলোকে যদি আমাৰ এই দাবী যদি আওকাণ কৰি পেলাই আজি বিষয়াসকল আহিছে ইয়াত তদন্ত কৰিছে আমি ভাল পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে দেখিছে
ইয়াত উচ্চ পৰ্যায়ৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়াসকল আহি পেলাই তেওঁলোকে অঞ্চলটো ভিজিট কৰিছে আমি খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াত কোনো কাৰণতে ৱাইন শ্বপ খোলাটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু অনাগত দিনতো যদি ৱাইন শ্বপ আকৌ খোলাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ৰাইজৰ সহযোগিতাত তাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'বলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ gotong bosti la penda Sunday market long long ni dia makin ni wine shop ka khuli poni ko labang so long kupilo dale tungi pu duni ke ini curu lo kaduk kabe media korte itu malang stame ini bangke isi ning kaduk meme lapen ning tahu meme lo ele tum langnam lo putan te Karbi Anglong lapen Nagaland border long deh lahorijan king kami sila kasih jor lo pulotan te hora dukan lo king kami sila kasih jor lo pulotan te hora dukan amat si hola daga bangke nono bangke adim bang latung bangke adim kimi bang awider lo nono bangke lapula Arleng arong natubang ili tumarong gotong bosti pusi pulo dak gotong bosti long bang lo ladak si latung madim lang lo dak si hordokan ka kuli jibu sita nili tumahin don bangke si ningdu ko cepak lang dun mate ni tungke kace donun de yang thek bangke lalo nali tum thek pon long ji lapuan nung ke lalang ni tung bain sapa kuli ji Nilip ke parlo bor janto kolangso komol hanse arong amekar bibha sanse lapen sangpi sangrika terangpi atum kaching honai asopi urmila hanse pi artaning kantrok meri hingkang sip ajok apran kedamnang Nilip ke parlo bor janto kolangso komol hanse arong amekar inut borsing hanse karen apham ke tot pupen ajok sangrika terangpi lapen bibhas hanse alang nitum asupi meri hing along kachedan dampen ajok apran damnang juilo Karlitang urmika hanse pike loke Charlie ana kengkam chejorchet anverlang rangsina LP school along si ke Charlie ingdeng nisi ansi Charlie dun bomlang Birta ke tokbo mahud anke Karlitang urmika hanse pi rangsina LP school along school ki dun pen hemnang le rok pen amat borsing hanse puwa bangphu biri chainong bi nang lutver pu pen ajok meri hingsi kibi laso apham si kopai ke lang no pen ajok Karlitang urmila hanse pi meri hingkang si ajok apran damnang lu Non berta kedip dunlong ahud anke borpothar thana atum pensi chepardeng bonsi postmortem aphandi phu medical college and hospital along ponlu lapen pham ke totbek borsing hanse aphanta non amat police ari dengsi bipon koklo pusi berta rip dunlong Karagaw Longkathar Pathua Klam along Power Cup Knockout Football Tournament Pathu Pangchengpon Pai ni phai CR ni arning ang sampor phai ke thom apor malompen Longkathar Pathua Klam along Genesis Max School atum chepater piponsi Power Cup Knockout Football Tournament Pathu Pangchengpon Son se aluhi sarpo aman pen kache tongdon Longkathar Rongasar Binut Kathar Manpeng aluhi Khra Meipu Dharmo Singh Teron Chondrol Kathar Raj Cyclem Bangla pen Sorkari Gaubura Rongasar Anpal Taman ke duke thigiding atum chetongdon Son si Saibel Day Vice President Genesis Max School Lapen Amrit Sangma Executive Director Lapen Ari Sangho Otom Timung Romon Timung Anthony Kathar atum pen pater piponsi ke chengsi tournament ke pathu Kenglongpo Football Club Palipathar pen Notun Basti Football Club Lahorijan atumsi ke chengsi match pathu pon Aduntu Notun Basti Football Club atum ke pathu ke thek chet ajok Kenglongpo Football Club atum aphan 0-2 goal pen paremponlu Bukajan pen sarkurubi Karbi Anglong News Korte itum na jito anupan kado pantani kardon bazi rekla tarda ini nilitum ladak Genesis Max School pen organize pon football khela cheng poniglo pini tariki sipen la pente final match nilitum date 15 August sibi ponigji la pente kado kawe phan pini ka chorok kangtunga abang phu chief guest alangli ang chitong pot ning aklong pen ka chorok piglo alangli Binut Ingti Kathar alangli chief guest pini nilitum long na chit khongdon pen anso se ardinang pidon pot alangli pan kurban thu positive lo la pente ilitum long football a match cheng ko nange che padok don in charge ke pek pon alangli song rongpi la pente pu alangli bong sangho alangli tum stane pon ke claim ke lang me pot nilitum alangli tum hanta choru perfect lo la pente Genesis Max School ben isi ki bipon aputha ke la puik lo nilitum nona mat ke school bang cheng poni ke lang moneng pensi cheng poni ji school bang open poni ji nanglitum la isi advertisement nilitum pi poni ji asu school bang ke moneng pensi start ponji from April si non aprang si bang nilitum la awareness ki bipon lo la pente non la dak youtube hela
ke thek ko an mala sobang pitum hanili tum ingwai pon pensi litum angsong anta mini litum pon jila school pen si first la winner bang geni litum kipi pon jila ke suring koi rapho la ben runner up han pithu jila ke litum suri cap with trophy alobate trophy do la pente kadoka be phanta chuning ri kangtung ilitum ladak gangbura do an abang far pu do tum an phanta me ni chuning ri kangtung litum la organizer tum phan nang support don po la pente nang support po puning the pensi nilam the pansi de check lo kunanda lo personal tum awareness mate khela hin no tum labang school nen ben ki deng pontang dulu ma abiglang la first time lo ladak en longa thar laben ki wangji nana lo deng ponji chiksi do ma kewangji kedeng ponji ke ladak jut et penili tum ladak adung rai phil la ke the hedi long thom do adim bang ni tum visit dam dilang ha sodim sini tum bang ke bi ponji nona bang ke ketong se kot mat atim bang be golos tame timing koira pian se selegon chorlo ate abisi plotang ni tum bang ke 15 august bang ke ni tum hala final match bang pache ton ponun edet ini nana tim si ini isi bang ke lahorijan nutun bosti pen kenglongpo bali pothar alang litum bensi ini bang patu poniklo kado be kona tim do kadu ko be litum nona mat ke 24 bensi bi chorlo 24 team nan bensi final most tame ako next abang ke ko an mak ons tame litum la fil ke thom abang next la khelabi bang ke fil ke thom litum visit dam po hada bang theta na khelabi ponik jini litum la genesis max school pen school location ke dak longa thar long ik matlo karagaon le la area ke ladak masipuri lo la एकदम सारियाली dung masipuri la rolana rai malo akong malo